verujem da ako ništa iz porodice nosite neke predstave o religiji, znate kojoj religiji pripadate. Pavle, što možeš da kažeš o religiji? Prosto mi pripadamo hrišćanstvu. Odlično. Pored... I to? Da li smo protestanti, luternisti, katolici ili Pravoslavci smo. Tako je, pravoslavci. Šta mislite o verujućim ljudima? Da li biti verujući čovjek je neki kvalitet u odnosu na ateistu ili je to nešto što je, da kažem, zavisi od čovjeka do čovjeka? Zavisi od čovjeka do čovjeka. Dobro. Jer ima neku prednost verujući čovjek, da li neće da uradi nešto što nije saglasno moralu. Da li možemo da kažemo da verujući ljudi nose neke ljudske kvalitete koje bi trebalo da su imereni i veri i duhovnosti i moralnosti, kako god hoćete. Trebalo tako da. Ovdje imamo jednu prezentaciju, odnosi se na monoteističke religije, vidjet ćemo šta znači pojam monoteističke religije, tako? Da samo krenemo od pojma, znači etimološki religija potiče od latinske reči religare, što znači povezivati, vezati sa nečim nadprirodnim, sa nečim što čovjek ne može da kažemo da vidi ni da osjeti, ali može u nekoj svojoj premisli da to živi. Čovjek u svojim najranijim momentima postojanja je upravo iz neznanja objašnjavao sve pojmove i pojave u prirodi delovanja nekih nadprirodnih sila, to je bogova, jel tako? I tako se javljaju te prve politeističke religije i tako imamo pojam politeizma i monoteizma koji je nastao znatno kasnije, jel tako? Ti pojmovi nastaju od grčke reči poli znači više, monos naravno jedan, teos je bog, pa tako imamo politeističke koje uglavnom pripadaju prošlosti, kao što je reč o starogrčkoj ili šta, jer ima još neka staroslovenskoj, starorimskoj politeističkoj religiji, a danas možemo govoriti samo o hinduizmu i o nekim plemenskim religijama. Monoteističke religije su deco najzastupljenije u ovome vremenu i to ističemo 4, a to su nama poznate i to Ajmo, znate hrišćanstvo, radili smo i na građanskom, tako je, islam još, tako je, to jeste, to. Odlično, znači to su dominantne religije sveta. Sada ćemo da vidimo koje su njihove karakteristike. Karakteristike su verovanje naravno u jednoga Boga, zatim da su one nadnacionalne ili univerzalne. Šta to znači? Da ne pokrivaju samo jednu naciju, nego da imaju pretenzije da pokriju što veći deo, što više zemalja, što više prostora, pa šta vam je u istoriji predstavljalo unijaćenje ili kada su katolici slali misionare po Indiji, po Kini i tako dalje, Zatim, one su otkrivene. Šta to znači da su otkrivene? Pa to su religije koje govore o tome da se svima njima preko proroka Bog, da kažemo, otkrio i poslao određeno uputstvo, je tako? Najčešće je reč o Božjim zapovestima. Karakteristikama im je i da su one soterološkog, soter je spasitelj, oni istovremeno najavljuju i spasenje. I ti proroci su istovremeno i spasitelji, pa karakteristiku da su asketske. Šta znači asketizam? Da vam je to poznati? Zašto smo za patrijarha Pavla navodili negde karakteristiku da je on bio svetac, ali i veliki asketa? Da vam je to poznati? Jel se sjećate kako izgledao patrijarh Pavle? Je li bio krupan, je li imao puno kila? Aha, a što to znači? Je li on jeo puno ili se suzdržavao?
Pa suzdržavao se. Znate priču, kad patrijarh Pavle sjedne da jede, on obično završi svoj ručak sa 2 jabuke i kad završi ustane i svi oni koji su pored njega moraju da završe isto sa obrokom. Bio je u svemu asketa, nije koristio džip, vozio se autobusom kada je trebao, jel tako, da obiđe ili svoju parohiju ili već da ide negdje i suzdržavao se između ostalog i ono što je najbitnije od loših misli. Tako, odlično. Znači, odricanje od svih oblika zadovoljstva, trovanje, asketizam, lišavanje uživanja u hrani, u telesnim zadovoljstvima i tako dalje. I od grešnih misli, naravno, ako je to zadovoljstvo. Tako da znate u periodu posta šta treba da se upražnjava, to znate. Znači, donekle bi trebalo i da ste asketi, jel da? Pa tako, jel da, vam je poznato crkva čija je, katedrala čija je, džamija, deco, čuvena Aja Sofija, do duše pre toga je bila... Tako je, džamija, Islam, sinagoga. Odlično. I hramovi, budizam, odlično. Imamo i dole simbole, deco. Imate krst, malo do duše je nesretna slika izvučena. Krst govori, jel da, o hrišćanstvu. Davidova zvezda, ajmo malo brže, jevrejstvo, odlično. Šta je ovo vama poznato? Islam, odlično. Nama, naravno, naša religija je samim tim najbliža. Znate kada je nastala, učili ste u osnovnoj školi bar neke istorijske aspekte hrišćanstva, kada je nastalo, deco, kada počinjemo da merimo vreme, hoću da kažem, gde je granica starog i novog veka. I šta je ono što je obeležilo početak novog veka? Odlično, bravo Pavle. Rođenje Isusa Hrista, jel tako? Tada u stvari nastaje, jel da, hrišćanstvo. Samo da vas podsjetim, hrišćanstvo je nastalo od jevrejstva kao starije monoteističke religije i faktički u početku je bila, jel da, religijska sekta, jel tako? Svako ko se odvoji od dominantne ili, jel da, većinske crkve postaje sekta. U početku su to bili, jel da? Kasnije postala jako primamljiva religija i obuhvatalo sve veći broj ljudi, da bi, jel da, u sadašnjem, jel da, trenutku mogli da kažemo da je to jedna od vodećih monoteističkih religija u svetu. Ono što je bitno za hrišćanstvo jeste ta filozofija koju je ono propovedalo i postalo jako prihvatljivo. Šta je ono što i danas možemo da sagledamo i da kažemo da hrišćanstvo u sebi nosi, a da je dobro? Zbog čega je ono postalo, da kažem, prihvatljivo ili dobra filozofija? Šta je obećavalo ljudima? Šta je nudilo? Što kažemo da umire posljednje? Aha. Pa jel hrišćanstvo nudi nadu? Hrišćanstvo, jel nudi vjerujućima nadu? Kakvu? U šta nadu? Pa oni čim su vjerujući, znači da vjeruju u Boga. Ali čemu se nadaju vjerujući? Gdje? Na ovom svetu ili na drugom? U raju. Znači da će pravi život imati nakon ove doline suza. Hrišćanstvo, gde nastaje? Rimsko carstvo, ali koji deo? Rimsko carstvo se protezalo na 3 kontinenta. Gdje je bio Isus Hristi? Gdje je razapet? Jerusalim, bravo, Judeja, Salim, tako, bravo. Dobro. I imamo 313. godinu, Milanski edikt, kada je ono, jel da, tim dokumentom dozvoljeno. Znači, sve dosadašnje zabrane donele su sada, jel da, dokument koji je donosio slobodno propovedanje hrišćanstva.
Također, bitno je 1054. godina, to je 11. vek, tada dolazi do velikog raskola, ili takozvane velike šizme, kada dolazi do podele na istočno ili vizantijsko, ili ortodoksno, kako god hoćete, i zapadno ili katoličko hrišćanstvo, koji danas poznajemo, je li tako? Hrišćanstva, krst jeste najrašireniji, ali ima takozvana ruska škola ili ruski krst, zatim latinski, i tako vizantijski, i tako dalje, prepoznatljivi. Ajmo dalje. Šta mislite, da li je hrišćanstvo od samog početka bilo prihvaćeno? Ili su se suočavali sa nekim problemom? Jesu, suočavali su se u početku, hrišćanstvo nije bilo prihvaćeno, protivnici su naravno bili pagani, sveštenici, paganski sveštenici kojima nije odgovaralo širenje hrišćanstva, pa su oni bili surovo progonjeni na teritoriji Rimskog carstva. Da bi mogli da vrše svoje obrede, radili su u takozvanim katakombama. Da li znate šta su katakombe? Više podzemni prolazi gde se oni sakrivali, čak su tu sahranjivali svoje mrtve i na taj način se ispovedala vera. Još jedan veliki protivnici hrišćanstva u Rimskom carstvu bili su i zanatlije. Šta mislite, zašto zanatlije? Što proizvode zanatlije? Neke predmete. Oni su pravili predmete za obrede religijskog karaktera, tako da nije im odgovaralo hrišćanstvo i nisu mogli da prodaju te predmete. Progoni hrišćana završavaju se 313. godine donošenjem Milanskog edikta, kada je zvanično priznato, a tek od 395. car Teodosije zvanično priznaje u Rimskom carstvu za jedinu religiju na prostoru Rimskog carstva. Da li ste možda čuli za religiju starih Slovena? Da li znate koje vere su bili stari Sloveni? Da li vam je uopšte poznata religija starih Slovena? S obzirom da se ne izučava ni u osnovnom ni u srednjoj školi. O hrišćanstvu znate i o problemima hrišćana, ali religija starih Slovena. Od koga potičemo mi? Starih Slovena. Koja grupa Slovena? Kada su se Sloveni naselili, Jesu kada su severni počeli Sloveni? naselili, kretali su se južni. Kretali su od tri pravca, zapad, istok i jug. I Srbi su pripadnici koje grupe? Južni Sloveni. Južni Sloveni nisu primili hrišćanstvo 313. godine, već znatno kasnije, negde oko 886. sa misijom čuvenih propovednika. To su bili Čirilo i Metodija, koje je poslao vizantijski car Vasilije II, koji su širili hrišćanstvo i zahvaljujući njima, koje pismo ima? Odnosno, zahvaljujući njihovim učenicima. A šta mislite, da li se uopšte religija javlja u 9. veku ili mnogo ranije? I zašto je uopšte nastala religija? Po vama, zašto bi nastala religija? Koja je svrha religije? Jedan teoretičar sociologije je rekao da je religija prvo pitanje našeg djetinjstva i poslednje pitanje naše starosti. Iz kog razloga je nastala religija, po vama? Šta su želeli? Kad nešto ne znamo čime je najlakše da objasnimo, a? Svi ljudi slagali, verovatno. Nisu se slagali, ali u tom periodu religija je nastala jako rano, čak u doba srednjeg paleolita, u vreme ledenog doba. Čime su mogli ljudi u ledenom dobu da se bave? Šta su jeli? Sneg i lovili su, lovom. I oni su verovali da o tome svedoče pre svega crteži u pećinama, gde su oni slikali predstave životinja i gađali su strelom. Verovali su, ako pogode tu životinju, tu sliku, da će lov biti uspešan i da će se oni uspešno vratiti. Tako da religija je nastala mnogo ranije, pre pojave hrišćanstva, politeističke religije. Ili recimo o tome svedoči i način sahranjivanja kod Slovena. U zgrčanom položaju sa levom rukom ispod glave su sahranjivani, što nam svedoči da je postojao neki ritual. Magija. Uporedo sa religijom razvijala se i magija. Šta mislite, koji je zadatak magije? Da otkrije neke zakonitosti koje deluju i da mogu da koriste. A možda bude loše. Može da bude loše.
će padati kiša, da li će godina biti rodna, da li će biti plodna ili loša godina. Ili recimo demoni sudbine, usud, suđenice, koje još bi mogli da budu demoni. Šta mislite? Recimo demoni prirode, vile, vodenjaci i duhovi. Pre primanja hrišćanstva, a o tome da su primili Sloveni hrišćanstvo, jesu imena. Da li možda znate koje su prvo slovenske imena? Šta mislite? Recimo, naću vam primjer u istoriji dinastija Vlastimira, kneza Vlastimira, njegovi sinovi zvali su se Mutimir, Strojmir i Vojnik. Čudna imena. A kasnije Mutimirovi sinovi zovu se Stefan, Petar. Da li su vam ta imena približeni? Stefan, Petar. Da li mislite da su to hrišćanske imena? Jesu, to su hrišćanske imena. I upravo ta imena svedoče da su Sloveni primili hrišćanstvo. Svakako da su Sloveni imali i vrhovnog boga, koji se zove Deus Deorum, a najpoznatiji bio je Perun. Perun je bog neba, groma i munje, i sveto drvo koje je posvećeno njemu bio je hrast. Da li možda kasnije možete da povežete Peruna, ili imate izreku neće grom u koprive? Sveta biljka bila je kopriva, Perunova, a da li možda znate koji svetac koji se kod nas proslavlja 2. avgusta ima odlike gospodara neba? Sveti Ilija. Kasnije on preuzima osobine Peruna. Nisu gradili hramove. Hram je bio hrastovo drvo. Svi oni koji bi tražili utočište, neku vrstu azila, mogli su da pronađu u njegovom hramu. Zatim imamo Svetovida. Kodna imena. On je upravo Deus Deorum, odnosno vrhovni bog. I to je božanstvo koje daje svako dobro ljudima, ali samo onim ljudima koji ga poštuju. Ako ga ne poštuju, daje loše. I smatralo se da on može da proriče sudbinu. Karakterističan je njegov hram i obredi koji su vezani. Slavilo se negde oko današnje Nove godine, samo su sveštenici mogli da uđu u njegov hram. Imao je belo konja i smatralo se da on noću ide konjem i da kažnjava neprijatelje Slovena. Svetkovina koja je vezana za njegov praznik je oko današnje Nove godine, kada se nesio kolač ljudske veličine. I onda se sakrije iza kolača, stane sveštenik i pita ljude da li ga vide. Ako ga vide, godina će biti loša. Ako ga ne vide, godina će biti dobra. I uspešna, ogromna, kao čovek, koliko je bio sveštenik. Još jedno božanstvo kod starih Slovena bio je Volos ili Veles. Za njega se smatra da je zaštitnik stoke i stada. A imali ste svetkovine kada su učesnici nosili maske životinja i upravo na osnovu tih maske možemo zaključiti da je on zapravo zaštitnik životinja. Vrhovni bog kod Srba, kod Slovena je Svetovid, a kod Srba je Dažbog, koji ima više imena, Dajbog ili Dabog. Da, upravo tako se i zove, Datih bog, Dajbog. Prema Srbima on je božanstvo koje daje svako dobro ljudima, a predstavlja ga hromi vuk, koji je starešina ostalim vukovima. Zašto vuk? Da znate možda što simbolizuje vuk? Zašto je vezan vuk? Sjetite se onaj opor i šta napada? Divljač. I divljač, ali prvenstveno ovdje, a to možemo zaključiti na osnovu toga, pošto je on vrhovno božanstvo kod Srba, da su se Srbi u pradomovini bavili stočarstvom. Triglav ima 3 glave i njemu su posvećene male statue koje imaju 3 glave. On se imaju 3 godišnja doba, proleće, leto i smrt.
proleće, leto i zimu, odnosno rođenje, odrastanje i smrt. I obično je prikazivan sa rukom preko očiju jer ne želi da vidi ljudske grehe. Imamo koledo koje se vezuje za sunčani period, vreme kada je posle žetve. Slavio se negdje oko današnjih Ivanjdana i Petrovdana, to je juli mesec. I tada se sakupljala smola i kora od trešnjinog drva. I pravile su se neke vrste kao batin danas, to se palilo i verovalo se da ako momci i devojke prođu preko vatre, bit će oslobođeni svih greha. Jeste primetili da pominjem samo bogove, a nijedno božanstvo? Imali ste i loše boginje, recimo Mokoša, koja navodi ljude na greh, a pozitivno božanstvo bila je Vesna, boginja lepote i boginja prava. Uloga je i na zapadu i na istoku Evrope, s tim što sam ovdje napisala da je na zapadu značajnija, a na istoku zanemarljiva. Navela sam primjer. Italija, Španija, Portugalija, to su sve zemlje u kojima je uloga društvene i političke crkve veoma jaka. Kod nas, mi spadamo u taj istočni dio i tek od nedavno. A što mislite zašto? Kako je bilo državno uređenje prije 90. godina? Od Kraljevina prošla. A to je bilo prije 45. Drugog svjetskog rata, je li tako? Ali od 45. na ovamo kako smo imali društveno uređenje? Ko je vladao? Bio je komunizam, je li tako? Odnosno socijalizam. Pa kakva je uloga crkve bila u to vreme? Bila baš zabranjena crkva? Nije, ali nije bilo poželjno da se ljudi izjašnjavaju i da idu u crkvu, što nije značilo da bake i dede nisu išli i da nisi mogli da vjeruju. Znači, taj uticaj komunizma u tom istočnom bloku je bio toliko jak da je uticaj i uloga crkve bila zanemarljiva u odnosu na zapad. Da li crkva, pravoslavna crkva, ima stav o demokratiji? Šta mislite? Da razmišlja o demokratiji? Da. Naravno da razmišlja. I Srpska pravoslavna crkva podržava demokratizaciju, politički i partijski pluralizam, neutralnost u odnosu na stranke i sveštenici se ne mogu baviti politikom. Znači, to je ono glavno šta crkva misli kada je u pitanju demokratija. A, ako postavim pitanje da li je to obavezujuće za sve članove pravoslavne crkve, vi ćete odgovoriti se da ili se ne. Ne. Znači, u praksi je malo drugačije. Ajmo da vidimo. Pa i sami teolozi, profesori, doktori na Bogoslovskom fakultetu i koji su obavljali, koji su bili vladike, episkopi, imali su različito mišljenje kada je u pitanju demokratija i odnos crkve i države. Episkop Bački, doktor Irinej, je očekivao da postoji međusobna podrška i saradnja između crkve i države. Arhimandrit Justin Popović, koji je također pokojni, on je govorio o koegzistenciji, ali ne o saradnji. Koegzistencija znači da crkva i država jesu jedno pored drugog, ali da ne treba da sarađuju. Crkva njeguje privatnu i društvenu svojinu, ali za privatnu društvenu svojinu zna i demokratsko društvo. U crkvi postoje 3 načela: monarhijsko, demokratsko i aristokratsko. Monarhijsko znači da je na čelu crkve jedna osoba. Demokratsko znači da se ta jedna osoba bira među sebi ravnim. I vrlo je bitno ovo aristokratsko načelo, što znači da su oni koji biraju tog prvog glavnog koji će biti u crkvi, mora da je najbolji među njima. Zato kada se bira patrijarh, bira se onaj koji je najbolji. Postoji neki narod, zamislimo piramidu, i narod je. Taj narod bira koga da ga predstavlja? Bira? Jel sam narod ide svi idu u skupštinu? Ne. Ne ga biraju? Narod bira? Kako se zove ono ljudi što sedi?
poslanike. Pa onda poslanici u ime naroda, jel tako, donose zakone i ime crkve odnose među članovima moraju biti moralni, običajni i pravni. Crkva prihvata silu samo u situaciji kada je nemoguće da se riješi ljubavlju i dogovorom neki problem, ali ako je to moguće, znači silu izdići na bilo koji način. Prošlost poštovati, ali ne i obožavati. To je mišljenje crkve. A demokratsko društvo teži planetarnoj civilizaciji i smatra da se kulture i religije prožimaju, miješaju, utiču jedna na drugu. I samo ograničenje postavljene posljedice po rješavanju socijalnih, ekonomskih, ekoloških, kulturnih i političkih problema. To je ono što je profesorica Nada pričala o asketizmu, je tako? Ili samo ograničavanju. A u demokratskim društvima je malo drugačije, tu je potrebno usklađivanje želje i mogućnosti i usmjeravanje volje naroda ka dobru. Što hoće reći da mi moramo biti svjesni šta želimo, da li smo u mogućnosti to što želimo da ostvarimo i da onda se malo napregnemo i da svu tu našu volju usmjerimo da bismo ono što je dobro za kolektiv, za grupu, za narod i ostvarimo. Osnovne karakteristike crkve. Crkva ne može da se poistovjeti ni sa jednim političkim poretkom, pa i sa demokratskim. Znači, crkva je van poretka i van politike. U Evropi je prvobitni odnos crkve i demokracije staju u znaku obostranog odbijanja i odbacivanja. Da vam to jasno šta znači? Crkva nije priznavala vlast, a vlast nije priznavala crkvu. Hrišćanske crkve zalažu se za demokratizaciju društva i države i protive se svim oblicima totalitarizma i pravoslavne i rimokatoličke crkve se istovremeno opiru svim zahtjevima spolja i iznutra za demokratizacijom. Crkva ne želi demokratiju, u crkvi postoji hijerarhija koje svi moraju da se drže i koju moraju da poštuju. Koje su suštinske razlike između crkvenog i demokratskog poretka? Crkva nije samo ljudska zajednica, već i bogočovečanska. Crkvom ne upravlja narod, već Bog. Znači, za državu je narod taj koji upravlja, za crkvu Bog. U njoj život ne zavisi od većine glasova, vreme se neke odluke tako i donose. Sve što je crkveno nije vlasništvo naroda ili sveštenstvo, već samog Boga. Za crkvu je temelj svake vlasti Bog, a za demokratiju volja naroda i u crkvi vlast se prostire odozgo na dole, a u demokratiji odozdo na gore. Imate strpljenje samo sekundu jednu, ovo ću proći vrlo brzo. Znamo koja je čikica koji nosi ovo kamenje, odnosno glinene ploče, kamene ploče, i stoji nekih 10 zapovijesti. Ko je taj čovjek? Nije Bog, nego prorok. Kako se zvao prorok? Mojsije. Mojsije je bio prorok i on je bio prvi koji je u stvari utemeljio i jačao monoteističku religiju. Bio je poslat od Boga da spasi jevrejski narod u Egiptu, jer se Egipat plašio ekspansije djece Izraelja da bi mogli da pomognu njihovim neprijateljima i želio je da smanji taj broj, pa egipatski faraon je naredio da se sva novorođena muška djeca ubiju. Bog je poslao, pojavio se u obliku gorućeg grma Mojsiju, vratio ga je nazad u Egipat, odakle je pobjegao i nakon 10 pošasti Mojsije je preko Crvenog mora izveo jevrejski narod iz Egipta. Onda mu se na Sinaju opet javio Bog i rekao mu koje su to 10 zapovijesti kojih treba da se svaki vjerujući pridržava. Ovdje imam jedan divan primjer kako su 1910. godine srpski đaci imali neke upute kako bi trebalo da se ponašaju i prema sebi i prema drugima.
Kad bismo imali vremena da ih sad pročitamo, nažalost nemamo, vidjeli biste da nema neke velike razlike između onoga što propisuju Božje zapovijesti i ono što propisuje građansko društvo. I poenta svega jeste da shvatimo na kraju da samo dobar građanin može biti i dobar vjernik i obrnuto, dobar vjernik može biti dobar građanin. Jedno bez drugog ne ide.